أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب عالمي دو قرآن أخويا كريم دا وها كرم دكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شكرتم لأزيدنكم. والله محقق هاجرون شكري من بكن أزي لو زيدا بكم، يعني نعمته قنجي ورحمه كرم أخوة أزي بولا زيدا بكم. هايدي قالي مسلمانا أم زانبن قو شكر تشيا شكر نتهني أو قوت بزماني إخوات بيجي يا ربي شكر اشتري قوت أب نعمته قنجين مكريا بلي شكر بزماني شد بي لبلي شكر إيه مزين أو وظيفة شكر أو هر نعمتك يقول خدا دائما ام وی نعمت خودی بیشبو چدا بیما ام دجهه و دگاوان بشغلینن ام وی نعمتی درزایا خدا دا درزایا الهی دا وعده گون بشغلینن هنگی ما شکری وی نعمتی آنیجه لی وعده گو ام وان نعمتا ندجهه و دا بکار بینن ندجهه و دا بشغلینن ام دا حرامی و گنوه بی امریا خدا دا بشغلینن او هنگی نبو شکر او بو نانکوریا وان نعمتا هر چقدر دا بی خو بیشوشی وک میناک خود تعالی چعب دائما گوه دائما زمان دائما دست لنگ میجی اوانا دانما ام نعمتنا خدانا وعده گو ام بوان نعمتا گناه و حرامية و بیامریا خدا بکن او هنگی شکری وان نعمتا نهاتجه قواز بوی چابه قول حرامية میزینم از بوی گوه قول سب و غیبت و تشتی حرام گوداری بکم از بوی زمانی خود تشتی گناه از پی بشتغلم از بوی دستی خود دزیه و ظلمه و نحقیه پی بکم از بوی لنگی خود باس کی دبر گناه و حرامية ببمشم ابنگی شکری و نعمتا نهاتجه شکر اوا گو هر نعمتك بيجبو چدايا ام دجهه ويدا بشغلينن ودايدا قدني دا خود تعالى بيجي وقليل من عبادي الشكور عبدي مني شكر دارجي زاف هندكن يدي خود تعالى ما بقريني عبدي شكر دار آمين واخر دعوانا اني الحمد لله رب العالمين دا خوازا ما هري داوي ابا حمد و پسن هرشوي الله رب العالمين